ani hambaba nuko shinda nao alafungi hambaba ngarishinda nao habari za kumori kamtsungori kama urunku mo yatia yao la kulli hali yoti haki wakabano haina mru ngeneshe ushahe vanu karajaja hono rudutu za nadabu yokayamria je vanu ya tsoreda maburuku bure munamba fahari kam aminu kana mimi mimtini mwamruja azali mimtini mwamruja mufti mimtini mwamu watukufu alwarmwansi no watukufu pia ngamorari yao banu ngamade yao ngoneso ko maburunku ngoneso kaombwa banondu wanu pia ngona fami hono bansuko ketsone so kekale umra jamano hezele ji bala bala muguri sizo wandu shanu mastehi no malarilio yokarijartsa maisha yabu bada rijartsa maisha heni mrugene fikira ya hahe yajuka uyele haba kozi watukufu nilingana bushirani heru mara nikaondo mlio armwaze sana taza dunia it's kawaida ho imabano basa nifanye direct sha inuna mnikao ngamtsa sama ukao sikwa jana ngamjoka it's kawaida mimi hodo imabano nifanya direct za ufanya manga mrokio au ngamshindano na mndu haizo zintabisha yapatijwa kana yotsi kawaida nyenye hodoni wana ne zale jiharu mwa director ziramna yo shawatu kufu tirejea mara bili mwene sonu kana wanu leo hokale ore hezeleji hauri tsa samaha de mwenya sifahari hokaya fahari nguri tretembwa zinyama magurunku garzone sauka tsi haki ngabo bande wanadamu ikao ngozengo zono hamayo masulaha au yo njema ikaleo fahari nguri deo au nguri lapizo nguri ndo zinyama ngono hamba banu si yani kartina haki abanu leo sindizuru ne sawanu kala warjarmi rimi banu ne samaste ukanartila pizane mratsirande mri nyama mratsirande mru purunku yeketsone sokanama bo ani hamba banu kwa shinda nao alafungi hamba ngarishinda nao habari za kumori kamtsungori kama urunku mo yatia yao la kulli hali yoti haki wakabano haina mru ngeneshe ushahe vanu karajaja hono rudutu za nadabu yokayamria je vanu ya tsoreda maburuku bure munamba fahari kam aminu kana mimi mimtini mwamruja azali mimtini mwamruja mufti mimtini mwamu watukufu alwarmwansi no watukufu pia ngamorari yao banu ngamade yao ngoneso ko maburunku ngoneso kaombwa banondu wanu pia ngona fami hono bansuko ketsone so kekale umra jamano hezele ji bala bala muguri sizo wandu shanu mastehi no malarilio yokarijartsa maisha yabu bada rijartsa maisha heni mrugene fikira ya hahe yajuka uyele habanu ila namna ya wanao woni wahe yabu ketsone so kana le umri aja ushema nyabano mndade purunko mndade bwa yadungensi wandu hime kamufti harando pruva hadezi wangwa ikaftiri yabo yojao si haki nsono wakati ujukode ya mufti haude mru haula pize ikiamabo yo nrugu kaunge jukoto azali mfanya manifu mwaba manifu yano kama mtu azali wa komoriwa haraya wandu shanja strategy shandu katsuba kibala wadola piza yokanga muamini kema na hezi dwazinu dabo konga manzao wandu waujuhe watu azali wandu katsukiri banu hale mrako joendo mjini hao yabakana mimi mru fulani wandu hima aba handu ngaloze faida tamjombaho ekakaja kufanya rongo kutsufanya rongo kutsunga bokane sana kama watu kuja kono nifanglaja kuja kono nifanglaja unlawe eko johamba nogozo karale wotu johabari wewe hula itsandraya haula mitsamihuli haula fumbuni haula ja ujombo kana kama nzoni votiwa hawa mru fulani au midhamana roju hodunge yoila wahale narelewe siasa hale ila narele bavuni babano wa komori mrugudungu mru yafanya mrumbano ngo leweze ngo zivira uzuntsipia kazmtsunika rutomaya yokahinisa ujuko jamanu treto wandu zinyama urende wandu maburunku kiamba kongeje kurali ya rongo honesando yokarika Egypte de minawe kutsujua heni mrugu juesho abalia c'est vrai bano kabati mri ya ruma mru rede Egypte kangwanzo wazi wandu wa Egypte wotsipia hini mrugeni kiasi hahe yabukale ngo jida ikayo de Egypte ubala ma diploma ubala doctora unchujwa tinyeda wabi
yo problemu yaho no beha sheyo tsinugo ujabanu do mwana she wangu mwitsandraya upara mwamidamedi hajara nga video hanya dabonarenda koyo haki yangu na mimi sina ujabanu sana nifanye director yokarajika ntsirudo shindana sha imana na reje hakadwa bililo kajana tsezeleji no yotsi njema ujandoro za wandu banu ne wazamba bana mrogozo zinyama mrogozo magana mrogozo anadamu ifuni stay ifuni sama ikawa katitsirikio okanga mjoy dunia hili liwa basaimu wanadamu wajibi wao ne mre parwana ibuharu ma internet au yebabu hana au yepu hasheo na hiyo si wasaya ngarjo wana yokana walo bavuni walindwe wari wanena ngombi banu hawari wanere pasheo hawari wanere fanya ruke kawo wajoka tswado jibiwa yemba biyo ngarjo wana niyo watsizione haizo yonde mana kawo tijabanu jeje nhone sokana leo kon la pizo parce que kala hamba kon la pizo absinde kina bana sinde fanya video bana rilo control mweze fikira zahani leo mabwaza lina lawe ndemtowe leo ngombo kani ya baba ya tsoba kana rulo ya faina hulo au mwana hatu ritabia eheso lisoda mimi mahakama mi serikali mwamba kama nzao daula ya haki kama nzao zembizi vira mwenzi mwazibadili so hansi unikandu morali ufanye programu yao au mkenzi mjipanga wako moromwe leweni maudu mdimara mkenzi mfanye mahakama ya kweli mkene mamufti wa kweli mkene maraisi ya kweli shatido kale ujebanu jornede mapuru kwenu wakati njaparu vubwesi mwao ukarike Egypti tika uste shale ukunuju ujabanu je undrede mrutsiheru undrede marensi undrede yahudi undrede mbwa undrede buzi asibabu undrede banarenda kunjaparu hudeya njaparu upasheo jelezi zifikira zaho elezo kumori na strategy nyizimga jala mashagwa usomo kakademi unisi strategy yaho juswa kumori shembi tsirende au hasani harende au samiri na wao tsipya warende utujo warende maburuko halafu ikinga mwanadamu waunuka yonjema au ngwajibi wao lewa do na nyanya wore ndo maburuko kamtsono kanga manzo wa kegeri armensino izo nizo mwanzao gamanzo kirkeba no rodo persana nzani wa ulaya aure persana nzani reremana aure shindana ba wasawaro na malaba wasawaro na wajinga wanikale umda jabangu ambumwa yanya ukana rirensi ritiplaneshe utukabala mduguro mndu shema na mastehi dio emana malezi dio dokana leo utsikembia avu harumale tengwe utsikembia avu harume ko mori kamelo ado na kashela ndeshe wala de mkaidi wala mchova adabu yotsi njema shamwana da murongozo wanu rekama na mwana shewaho rekamu waho mukado atseshea ngwembo pano kufanya video do tseshea wandu no rendaro maburuku amjompanezi tsani blokeni ngamjofinja wala kule hali mzee Shabani wala mndu mzee wahao gosubutu mtrete banu enda zimbi janungwa ziba ala kule hali tinjema ebo wende mruanzo dawla haki ngwambo kanari wondolo banu habari za kumori kwa tsure ngandu wasoma tijiri banu inkartsaru mahazi yokaini mngoda deposit diploma sharika Egypti susana tsundo pepsi hangu tsundo paki hangu ekiasi na shinda sende Arab Saudite tsoma papi na shinda uke Egypti mnyezi mngajala husoma telebingu erifanye kweni mrungene kiasi ya jelu kanga mwende Egypti watu shinda ta pepsi webalia yabo situjo wadea eni mrungene kiasi ya eni mrungene bahati ya eni mrungene mesha hae nsiki tsinugo yo kamla jema na do tsibule ya wandu wado jire maifuba iyo tindeli ya ufanya siasa iyo tindeli ya ujusa wandu mrone sumsomo wae wake huasoma hanasi alhamdulillah gila dimuru ne sumsomo wao siwana shewaho yokana huasoma shauri nike morali ureleze hamastehi baturu hustehi sheka ujama ngubalubia avuri la pizza no vuba miji jana huko vumbe miji kwamba hule koni hula mitami huli miji yadunga yabo yo miji ya tijindrini ala kulli hali ye yabu kufikiri ke miji yo miili de jukunika dawla haki yabu kufikiri ke miji yo miili de jukuzongeza maudu hundezo tsahao nango joke ensi hatu tutsi pia si watu kufu kabati mji tuyoda parsa mtukufu farmo mji huo ya mndu tujabana jabari tila mala fulani njabanu nde wandu nide miji asibabu hindi ya miji rende leo kama bawo zinu na mwenese rongo wanada mwajumele wani kabanu la pizana urenda ndutsihendu zokazi bali wandu renda mbabahanu ala kulli hali mimi de mwana shewaho sina ujabanu heli wandea ni utretembwa
kuna mjabanu nde unrugo ina hii nutrete purungu ngojo kabodo bala wa henda wanadamu weona bezo ndijutungeza wanadamu ono kanga wana msomo kutsina msomo she wanadamu ulo na msomo huyu katsa tulizana hafanya taratibu wanadamu wamwelewa afanya taratibu zila ya hundanua mzaya afanya taratibu zila hundanua malaka usomea wanadamu waono ka kweli umri alelwa dahoni alelwa shioni alelwa lukoli uimro karimwishili uimro karimdunge shekale hujamani kutsungori sekuliano la pizza ala kulli hal na bungu ono wanashahatu wadazahatu wanumabani hatu na watu walobanu wadunga ukomante na mandizo weda wanu nukubali ukabala de namna yona mabe nalawe mdo usaje ya hajao banganyina na umahanyu nganyina rumahanyu yono ukufikuru kanale we mwanamshe bani hao wahima ufanye ukomante unda na mdumarensi gojujibazi mudo mwanamaho yabo ndugusa toka nyida wala wadu mtsona imani nyida wala wadu konga mjipawo sheo iyo ndemane kao aba hani mru ya juha yambao kana kwanzo haki za kimwana mshe wanatsungona ndo sinema yokahale mwana msha kokansi yekubalukana mru mshe kanse plus mru mshe aba mru mshe ufanya rungwe kao mwanadamu ngungwani gujuru shetsoma shizungulia kabanashe kao ngwajiste hiyo wakanzo wala honi hao no kwa tabi hao zo no mabani hao uifanya ngafikiru kama kabatsaza wenjihono au kabatsiwa nashe wenjihono shangwa honao kaya humru janje banu yadwangara wanu yekubala ndore ndaro maburungu yekubala ndore ndaro zinyama si haki na mjelezo kazana katsuhenda na mjeleze kamru fulani holo haya ngamanzao haki wazima na morali wazima na onesa wanu fikra shatudo kamra jebanu mdhalishe wanu faharimbori rongozo ani udotseha undovi wana watoto wao wana maburungu wao la kule hali kurejedi ngoni bawe mbu wasoma ngwambo ngabana elimu ngwambo ubiri ruko zinji kenu kiru jebanu tsanganye miji kenu kiru jebanu tsanganye wandu babanu damru tsimpaka jebanu vumbe mndu mzima eni sabjo jebanu vumba maburu ku vumba inyama uvumba mbuzi yabo yengi hamangodo wala warongo zao wakawanwa kansigo hushiri yao wanwa kansigo wanzo shezu zilofikirani hao ili waelewe ebandungu fulani ukabanu ngabarongo mbili ngabo wadungo banu waelewe yoka ebanu yingwa nzo rasulisha daho mrarege mbarongo ngabo wadungo banu wajwezi jiriyo yabukena ukiri le umra jabanu yate yabwe telefoni yahe yajauna mrugutsukoda wantu yajauna mrugutsukodalilisha wantu mufti mwamba ngungu katsufanya place ya na muoneseza lazimu simpaka mumrade mjinga simpaka mumlapize ukazinu mfanya au maudu ngamjufanyiwa jeluka kamtsina sura toka banu maudu mwerenga ezi ngamjukufanya ndungo wakama nsingo vumba ndu wasoma ebanu wewe mwabo ngovumba ndu wasoma maudu helirele wao awani atusoma hau henirewe harumwensi hatu ngamjudo shirambuda na banu hamwatsi rayasoma rairewe ramfumatso ramfumashishi olange na haki harumwensi ila msomo bali ukamsomo zila ziada wala kwenjeza yoka ufai urumeshihe usomese ufenja shela ketsone sukamsomo abamdu randu buda ketsone samsomo yabungu jodo da wandu ukamrile soma tukabala bure soma kujoda mndu edalili hiri wandu wenji wasoma kwa jafa yo msomo ngoda ho ngo huzimwiho ketsone sakamsomo indrongo ikawo ngejikoja itsongeze mwanadamu adojagara mwanadamu adoda wandu mwanadamu adola pizza wandu yode maana kaya mimi usikwa jana si hapo masiu sifanya video ya usiu sirungwa naye sonisokana jukanza naje na jao yode hali mwanadamu yujua wakati hosiu habarongo ikao kajalingana shawoliho mimi heli radungana wenji mkondunga mu telefoni yangu mkondunga mnyuona murendo mrutsindu banu mula piziwa japaro jibu japaro damu japaro jabana bala mishindano ukami ufanya taratibu ni hifadhu mbano nala ya rangu ni hifadhu ni zaya watijaundu mruwa wadea hata njikodo ji hifadhu mimi muhifadhu ndu wao kakabati ya rumani mji kabati ya rumani mbaba kabati ya rumani mtaje shainu namna yoka warwaje bano hini mdo nisenze fikira zahi wenge mimi nsuwa na masulaha yokari jebano waraja doja wela pizana warenda bu warenda na mbuzi warenda na zinyama na wandu wasawe kansi ujibiwa babanu Mwenyezi Mungu hisabu zilo rohoni hatu
mrulibwa hizo afikirio, mrulibwa hizo yanzao Mwenyezi Mungu hunika hizo wewe uzitsahao zilona heri. We mru wasoma ujuao yabwa asa antuhibu shay'an wa huwa sharru lakum, wakati mru hanza nrongo na shila shari shamru. Asa antakrahu shay'an wa huwa khairu lakum, wakati mru jamba kaza ngozintsuzanza ne laheri yao. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, na Mwenyezi Mungu ndo juo na nyika mtuzi jua. Ebenge mwanadamu atijebanu hajahini ruhatsosagiri la nrongo mruvi misa wangalwa na damu kwamba husopareni hufanya manifu wanadamu kwa jadiha kwamba jao wanadamu kwa jadiha wanukansi wafikiri shatudoka ujebanu ude wandu pasko hapo bahayinu ngojirejezo dingoni na mwangalie ya daula hakika wandu wenji Marseille hawa mwe Faransa wandu munguza pia wakamkomori yekanza bahanu walo dola uso wandu adeza nao sisi rijuha maste radini na maste kabati mkomori yatu sumisi wazo waze wa hatu wabaya hatu makwatu kwa nora mambuda hizo shahini mru avai mrada shioni haumre raheja roha raheja dalikori usumi sauda honi mrukadoda mru mhuwao mrukada mru manishe waho mru ulapizati njema mru swali mru kaje zopi alisomisiwa kabati ujujabanu ya jema udu ajala umuwabira garjujila umusisi zorifanyao cho wabira walisomesa waronesa nano waliyo shatibo kaleo ilmu tiulapiza ilmu tiudea ilmu ya udea kaishanje kinyume yorejiza mrulingoni shamru wanzorongo yoheleza hakili yoni kandu morali yekado rendandu zinyama ukapanu yani saujuja rendandu zinyama yabo ngorendu wala wahuona zinyama wala uhangalia ongo warendu arutsihiru ibungena kera dibaurisa yokarejema no renda na zinyama rido la pizana rido ndi mrado ne mwanyanya abana hani mwanadamu iraili rende hata ruaswili banga ngarifanyo maisha hini mruge wakake na dhamana yabona riduwa zazira rakanizo Egypti na riduwa zazo rakanizo mjini ndatijado na kaima na shewangu hapa mchojo mruaria kamchojo mdea mzee Shabani wala mbusana mzee wa hao kazi fikira zake katsindawe yutsina mna ukabujibano abekana hazimbi hata hama manungu ya ziba na kule hali ujujibo mrada ya mbaba hoizo ujujibo mrada mjomba hoizo yokale ungu go tayaru ufanye rokamadizo uneseza fikira zao azali gujoro hena rohe wonoka mugujo gujishudo nde tartibu mtowe shekesto ketsuja banu judo dawandu si haki bangarangali wao heni mruma udu ujuko hisabuleza hahe hata tukulu hisabu la Mwenyezi Mungu na si wanadamu wasi kuna ujofanya rongoma urunado jahuzi samondo alole fano uzise mwanadamu la yeje hamwe societe mwanadamu la yeje taratibu ya wala mchovada abu wala jao wala kadha yabu zunga zurije udungwani harmala maisha wajua avance yode bana kao heni sarju jabanu mraderape yokamraje banu yala pize wandu awade lakini mraje dingona baa mtufanza ngozini joka jalangu maudu yoka maudu mjukanza nifanya rongo maudu mjukanza nende mahala maudu mjukanza rongo nhazi na haina maana ya hazi hunu mratsaho CV wangalezu mri yafanya yabona no binadamu hatu kena ukiri ile ugonzo fanya rongo ngonzo de mjini mwa wandu ngonzo funjao ike kwanga wale CV haho heli ya hao heli ya homo societe ikakutsuda waru ikakutufenjao weti msova adabu weti jao zopia lazima mwanadamu yangaliwa ebenge zilifanyao ritijeri jimbenya banu babanu heni walo harmwezi mdu astara hiyo nyinyi mtso harmwezi nyide mdo banu mtabiao gasimanga heni mdu kufanya baadhi ya gwesh mrajo jombo kana Leonard Kensi mratao bokonga mibanu mimi nsunda rongo shabanu hokandaje banu onese fikira namdo kamria saidie zifikira zaha ya mwe societe mrasaidie batinje fitina yoke hanywa inu ngejua zizwa maudu umru wasoma ujuao kaya ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hena kalima galanzi hao ka raqibun hao atid wanzi hao umru wasoma yungu imagino ka kalima lo mru jabana rende mru purunku haumru jabano yarende mru mba hawarende mru muzi gofikiru kanu ngamadi zoka tsanziwa eske ngono ka juju Muhammad yo humru rende mruba yarende mru purunku ngio haki
mtume hakadode makafiri hakaudohala pize namna hiyo karajo shida ya vure wandu no huono kana hakana ilaka dende makafiri izo wemru wasoma usijua hao hono kata mtume hafu hakana dene yaona mru kafiri yamnikaye harange darhi ya hahe humzinga hanika yamru kafiri wala ili yamnike bahiro dale ne famiyahe hafuka jawhi ya liba ifamiyahe wakone de warenge ye darhi walibe warenge darhi yabuyo pia yu haka ujofanya ila kadena makafiri kujamba mesilamu ujo ukagare swale sunsi pia ujo kasime silamu ujo karibiri harumadini sunsi pia ujo kasime silamu kariswalio ujo kaga sina zedefo sunsi pia yabuka ujo urende zinyama hulidea kutulekeza yabungo jimenyo ngoto problemu ngoto yobaya ngoto ngezerke hono rudo remana kode nabo alobala kwendele yao yabukanga una strategy ruonese oneswa komori wahwelewe zila utsahao zihunde batunuka urende mwenyu henyama batunuka hude ya mzee wa hao mimi ngami mtsini mwa rais ngami mtsini mwa tukufu he komori nwanronga mwajao banu ngamwade yao ikalora baka namzie yuhana mna mastehi chakabati mda tujujuka banu ya demru ya mbizwa tsao shehema udu ne jamani sidamu abane damu sina hula honziani yesu roya hangwa mu societe ngejoka je maudu nenda bahanu maudu nenda mjini maudu amazo nifanya rongo maudu amazo wanadamu kwa suntawa banu zabaki reli ngasina mo warudu jini katoma ikesa baki de zinji yode ni mwanadamu yesu do jini keke zabaki de zinji na balaka rusujo kama mrujo kwa la faba ha au mrujo kwa ngami hazini bano kakane wahina la hazini nife izo zote pia kama mwanadamu yafikiri hanzani bezen jibulie wandu sawa kufanya commentary ngao hazini kodi wafanye hazi abatira ngepoza mna 40 minutes tishele halafu hiyo namna yokawa nadamu na relewe odokana baraka babanu ulapiza keno ribadilia namba hangu go hata shaki nyume gejuri menyaza sura za hatu irite haruma problemu irite haruma mashaka irichongeze rudo plana sheu irichongeze rudo stehilana mide mwanashe wa kweli erika Egypti pusamba norondo yokanarka Egypti heni mndugu Joshua balia naam heni mndugu Joshua balia no wajuko ridunga no wajuko rishiria no wajuko kasina ho ondo wajojue shomri ya balia banu yano makaratasi aliswalihi hambukana yalama difu yabakaza mesokana umsomo wa kweli uhamwe shehitswa shatima makaratasi alama fiti mrujo ukana diploma hakadaba ole mengwaba ngo utaji yao mwanadamu yachojo some simahe yachojo some mbaro yanziwa alafu yake na nkili shake tuta ma diploma menji wakamrujo kana diploma kakashidudunga na societe mrujo kana diploma zinji mro haka mjawiri mrujo kana diploma zinji mro hakadaba kakakana nkili nezi utaji wao mriake na mbabi ardi yake na mastehi na akili yabugo jishindo na nadamu info jokana mastehi na akili kujokana jishindo na nadamu watina hata batagu imijia tribaliwa ni wandu watsuso marangu hale wababa hatu kwa jaka na ilmu shawakana akili na msomo wa ho wakati ula kama haina nsi uhanu msomo hao umsomo wa hatu wa hekomoria hatu ulabu wase watu wakanua warumilia hatara wasuli banu wakasheo wakaadabu wakanugo zinji evenge maskini yao mrina elewe owandu ikao go banu mrungu mbungudungwe dini mrungu hasomo mrungu banu abaso ino michizi ya mimi kama Mwenyezi Mungu na ujibao ni mwanye pula sheo na rohombi na upua na upara yode bana bezana toa yoko wanadamu wakwatiwa shashi wanadamu hezeru hombizo nongwambo ngo Mwenyezi Mungu kwatiwa shashi awladhi marwane nao watikensi wado jijibilia wado rende marensi ho malahuni hao shawaone namna yokangaritangao fikira mwensi hatu ibange ejuka himangudeyo wongu jini kwesuwa ya hahe ujiba ho erangea hahe